Elizak liturgi urte berria hasten du. Kristorengandik datorkigun salbamen misterioa ere desberdinetan ospatuko dugu urte honetan. Abendualdia, eguberrialdia, epifania dugu lehen aldia. Jainkoaren semearen jaiotza eta agerkundearen oroigarria egingo dugunekoa. Jainkoaren semea gizon eginda espirituaren egitez Maria Birjinagaren erraietan. Abendualdiko 4 aste hauetan, itxaropen posgarriz bizitzeko aldia dugu. Kristo salbatzaileak gure haragia hartzen du eta etorkizunari begira jartzen gaitu guztiok. Piztu dezagun enbor. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Piztu dezagun enbor lehortu honetan. Abenduaren lehen argia jaunaren etorrerak gure biziaren iluna usa dezan. Abenduko lehen igandea izanik, lehen argia piztu aurretik enborra bedeinkatuko dugu. Jauna, egun hauetan lurra laitzen da, eta pozez betetzen. Ilunpetan ez jakinean, ez atxekabean eta bekatuan dauden gizakiarengan baitator argia maigabea den zeure semea. Jesus datorrela jakiteak sortu digun itxaropenez, enborra hau prestatu du zure herriak, eta kandela zapaindu. Zure semearen etorrerarako prestaera garaia astean eskatzen dizugu jauna, bere dizdira argi berriz areagotuz doan bezala, gu ere argi gaitzazula munduaren argia den, eta ilunpe guztiak argitzen duen Jesusen argiarekin. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen.
egin dezagun otoitz. Jainkoal guztiduna, emaguzu zeure fede dunoi abendualdia astean, gugana datorren Kristoren bidea. Egintza honez beterik ateratzeko gogoa. Azken egunean beraintzan etortzean, haren eskuinaldean jarririk, zeruko erreinua iritsi dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Salvatzailea, zatoz lehenbailen, zure zain jauna, gaude gu hemen. Nazazo zeure leialtasunean eta irakatzi, zu baizara nire jaiko salbatzailea. San Paulo apostoloak Tesalonikarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, egin dezala jaunak, gero eta handiago zuek elkarrentzat eta denentzat duzuen maitasuna. Handia den bezala, guk zuentzat dugun maitasuna. Horrela, sendo dezala zuen bihotza, Jesus gure jauna bere santuekin etortzean. Santu eta esan gizunik gabe, aurkez zaitezten gure aita jangoikoaren aurrean. Gainerakoan zenideok, eskari hau egiten dizuet. Arren eta arren, Jesus jaunaren izenean, jainkoari atsegin emateko nola bizi gugandik ikasi zenutenez, zaila zaitezte gero eta gehiago horrela bizitzen. Badakizue, nolako irakaspenak eman genizkizuen Jesus jaunaren izenean. Jaunak esan da. Jauna
erakutze zaiguzu, zure salvamena emaiguzu. Jauna zurekin, Jesucristoren evangelioa, San Lukasen librotik. En aquel tiempo, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustiada de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante los que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y manteneos de pie ante el Hijo del Hombre. Jauna que sana, Zenide maiteok, abendualdia azten dugu, eta abendualdia bi garaien artean jartzen gaitu. Jesus jaio zen garaia, eta Jesus etorriko den garaiaren artean jartzen gaitu. Jesusen jaiotzako garaia memoria azpimarratzen du, iragana, eta Jesus etorriko dan garaia itxaropena azpimarratzen du, etorkizuna. Beraz, bitarte horietan gauzatzen da gaurko eguna. Jesus jaiozan eguna eta etorriko dan eguna. 4 aste ditugu aurretik abendualdian jangoikoaren Jesukristoren etorreraraz hausnartzeko, eta geure bizia, geure anima prestatzeko. Lehenengo irakurgaiak esaten digu askatasuna iritsiko zaigula. Askatasuna iritsiko zaigu ez loteria tokatzen zaigulako, ez oporretara joango geralako, eta ez osasuna dugulako, baizik eta Jesus geure bizitzara sartzen degulako. Hor izango da geure askatasuna. Eta askatasun horrek transformazio batera eramaten gaitu. Transformazio horrek du bi gauzatxo. Alde batetik, transformazio hori lehen esan detan bezala, gauz materialengantik ez da etorriko, baizik eta etorriko dela maitasunaren gandik. Maitasuna jaioko da, estalpe, simple eta hotz batean, eta geure babesa eta berotasuna behar du.
Hortarako prest gaude? Hortarako prest gaude geure biziak irikitzeko? Hori da abendualdiko eginkizunik handiena, Geure barruko temperatura pointun jarri, eta geure bizitzako ateak iriki. Maitasuna den Jainko Jesus horri zartu arazteko, gonbitea egin alizateko. San Pablo en la segunda lectura nos habla de que hay una vida nueva, empieza una vida nueva. Muchas veces venimos los cristianos al Adviento, a pasarlo, que pronto llegan las Navidades. Y tomamos estas 4 semanas preparando el menú de Navidades, preparando el menú de fin de año, preparando los regalos, preparando los tal. Espero que no haya metido la pata. Preparando pues las cosas, preparando las cosas. Es que uno sale un poquito del guión y ya está, ya lo hace. Vamos con Jesús, que es mejor. Jesús habla de una alerta que tenemos que estar alerta en la vida, porque esa alerta hace una referencia a la historia, pero no para ver lo que sucede en la historia, no, sino que sabiendo lo que va a suceder en la historia, cómo seguir llevando el amor de Cristo. Es diferente, porque si nos fijamos en lo que sucede en la historia, nos entra una cosa que es muy humana, que es el miedo. Y con el miedo perdemos la fe. ¿Por qué? Porque nos anula como personas. El miedo es bueno, pero en su justa medida. Entonces, si el miedo a mí me anula, ya eso es malo. Y cuando empezamos a meditar sobre qué es lo que pasará, cómo será, que viene esto, que viene no sé qué, nos invade ese miedo. Y vivimos sospechando de todo lo que vaya a suceder a nuestro alrededor y de todas las personas que nos vienen a relacionarse con nosotros. Sospechamos de las intenciones de las personas, sospechamos de las razas, sospechamos de las religiones, de la familia, de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, de los padres, de los hijos, de todos. Porque nuestra vida está fundada en ese miedo. Y no nos podemos permitir eso. Porque ¿en dónde, sino para esas personas que sospechamos, en dónde queda nuestra compasión y nuestra amistad y caridad? Si yo sospecho de una persona por todo lo que pueda hacer, no por ella, sino porque yo vivo en el miedo, ¿en dónde está mi caridad, mi compasión para ella? El estar alerta, eso es importante. Nos dice Jesús, estamos alerta, debemos de estar alerta en mi interior, porque en mi interior se dan ciertas cosas que no nos gustan y que no nos hacen bien. Y tenemos que estar alerta para llevar también esa transformación a ese interior mío, ¿no? En donde hay odio y desprecio, yo pueda poner amor. En donde haya envidia, yo pueda poner comprensión. En donde haya egoísmo, yo pueda poner generosidad. En donde haya venganza, yo pueda pedir o yo pueda poner perdón.
y en donde haya miedo yo pueda poner confianza. Y esto todo se da por una transformación de la gracia, de la ayuda de Él. Pues hoy le pedimos eso al Señor, que se dé en nosotros la gracia de una transformación completa hacia el Señor. Hoy pedimos, y termino con esto, hoy pedimos de modo especial por una persona que aquí fue muy querida y hoy cumple sus años y no están entre nosotros. Si no me equivoco, hoy cumple 50 años el que fue párroco de aquí, Miquel Biañ, en donde esperamos que el Señor lo tenga en la gloria, y desde allí le pedimos que a todos nosotros y sobre todo a esta comunidad de la que Él también es parte, sigue siendo parte, que nos ayude en esta transformación y pida al Señor por cada uno de nosotros, para que eso que hoy queremos lo podamos llegar a hacer en nuestra vida por la gracia del Señor. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua. Gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, egio unotoitz jaunari eta eskadezaigun uste osoz salbamena. Kristau herriak erne bizirik gertu duen salbamena posik onar dezan. Eskadezaiogun jaunari. Que están angustiados y desesperados, para que encuentren junto a ellos una mano amiga que los levante y sientan cercana la liberación. Roguemos al Señor. Bakea nagusitu dadin eta esadiaren aberastasunak gizaki guztientzat aurrerabide eta ongizate bilakatu daitazen. Eskadezaiogun jaunari. Nosotros, para que nada nos distraiga en la espera de la venida del Señor. Roguemos al Señor.
jainkoa ital guztidun eta beti erekoa, gizadietan zehar leial dirauzu zeure agintzariekin, entzun zeure herriaren otoitzak eta zabalitzazu itxaropenera zeure fedeunen bihotzak. Jesus, geure salbatzailea bere santuerekin etortzean, tinko iraun dezagun bere aurrean. Errek bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Enideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, zeure esku zabaletik hartuta dakarskizugun doaiak, egizu ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zeure erospenaren betiereko zari gerta dakigula, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zorekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera baina palik etorri zen gizon egina, betidaniko zeure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orain, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun saria. Horregatik engero eta goi engeroekin, ahalmena nagusitza eta zeruko talde guztiarekin, zeure intzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo geharduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik.
hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hau da sinesmenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, hilberri den Inmakulada Uzkudun zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duenez gero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Jose Ramon Apaiza, Antxon, Pedro, María Ángeles, Kepa, Jesús, Sebe, Valentín, Mikaela, Retolaza familian hildako zenide guztiek, Antxon, Mikel Apaiza, Jose María Apaiza, Ana Mari, Joaquín eta Aurea. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeuro aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitarte, zonekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurogunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Munduko pekatuak kentzen dezun, agoikoaren bildotza. Munduko pekatuak kentzen dezun, agoikoaren bildotza. Munduko pekatuak kentzen dezun, agoikoaren bildotza. Una hemen, jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Honegin dezaigula jaunak orain ospatu dugun sakramentu honek, eta egizu mundu honetako gauza hilezkorren artean erromez gabiltzanok, zeru kontasunak maita ditzagula, eta horietan jar dezagula geure bihotza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharrak, abiso. Urtero bezala, espetxeetako pastoralak bere kanpaina egiten du materiala biltzeko eta martutenen dauden presoen artean banatzeko. Kanpaina abenduaren 1-tik 13 bitartean emango da egun hori barne. Informazio horriak hartu ahaltzeko daude eta informazio tauletan ere informazioa jarrita dago. Bilketa parrokian egingo du egunero eukaristia baino lehen, edo asteartea eta ostiralean 7:00 8:00 Caritasen lokaletan. Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunatik. Como todos los años, la pastoral penitenciaria hace su campaña para recoger material y repartirlo entre los presos que están en Martutene. La campaña empieza el 1 de diciembre hasta el 13 de diciembre inclusive. Las hojas informativas están para que las podáis coger y en los tablones informativos también están disponibles. La recogida se hará en la parroquia todos los días antes de la Eucaristía o los martes y viernes de 7 a 8 en los locales de Cáritas. Gracias por vuestra generosidad. Jauna zuekin, eta bedenka zaitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta egun eder bat izan dezazuela.